I čao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Ljudi moji, danas obraćamo temu Vojvodina je osvojila srpski kup. Tako da ljudi, ako nemate šta da radite drugo, video neće dugo da traje, tako da uživajte. Ukoliko si prvi put na mom YouTube kanalu, prvi put slušaš moj glas, voliš fudbal i zanima te fudbal, na pravom si mjestu. Na ovom kanalu pričamo o aktualnim temama u srpskom fudbalu, pa čak i šire. Ukoliko te to zanima, pretplati se na moj kanal i uključi zvonce i naravno uživaj. Znači, Vojvodina Partizan, domaćin Vojvodina, kup je u 90 minuta plus nadoknade 6 minuta završio sa 2:2. Mogli smo da vidimo u prvom poluvremenu veliku dominaciju fudbalskog kluba Vojvodine, pa čak i u drugom poluvremenu. U prvom poluvremenu šta je bilo zanimljivo? U 37. minutu velika greška Partizana i onda Milijan Vukadinović postiže gol i Vojvodina vodi 1:0. Onda u nastavku u 56. minuti Petar Bojić, znači bukvalno oduvao mladog Strahinju Pavlovića. Mislim, dobro, gradio se on, ali ga obišao nekako i sam izdržao duel i dao gol. Došao bukvalno do gola. I onda, ljudi moji, u drugom poluvremenu mladi Nemanja Stevanović za 2:1 u 80. minuti postiže gol i onda, ljudi moji, Strahinja Pavlović, kakve makazice za 2:2. Ono se ne viđa stalno. Znači, u 96. minuti, mislim da je to bio baš slom za navijače Vojvodine, ali onda su išli na penali i 6:4 na kraju. Promašio je Zdjelar na kraju i ne znam ko još za Partizan. Jedan išao preko i drugi. Ali to prvi trofej, stvarno svaka čast, malo bio je tu neki incident. Golman rezervni Partizana, nešto je, iskreno nisam gledao utakmicu, nisam stigao, ali sam gledao te highlightove. Tako da, ljudi, čestitam Vojvodini i bit će mi čast da ih pratim ako Bog da u Ligi Evrope. To naravno klipa, veliki pozdrav!